ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯗꯥꯎꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯔꯁꯦ ꯄꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯦ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯅꯩꯔꯛꯑꯒꯦ Okay, so I normal life fajana lakjage aigi clinic ki matang da ko glutathione gi matang noina khangning ba any noina khangning ba topics to noi choose to or du matang da wai shana se ko hojik eyelid surgery gi oina 15000 da offer lay marang date 15 da gina September 15 bok offer thai ko sigi manung da noina clinic da la aga deposit tawba dagi deposit tawba da noida khoina hana ticket ki 500 paisa lawbase lawroroi ba hantakti ko ticket supirani serial number pithokadoine adugi matungina date 16 dagi treatment noi first come da loinama treatment se hana tawbagi khudong chawa phangdoine treatment di 16 September dagi howdoini ko haidi hozik already hanagi patient mayam leri adu ai date 16 bokta loi completely clear out tawrani aduduga date 16 dagi noigi anoba offer sigi noigi serial number ka kona na date ka kona na noi numit da aigi manakta clinic da deposit to bala pato adu da okay so I live so lotion lage aduduga mayam nasu thank you comment bibi bagi Jay from Assam hojai dagini okay yam harawi sam hojai dagi changbiraga ai live ta kana to biba yang bi connect to shalak pa ko ado mayam lo shalage aduduga mayam na khangning ba khotning ba any topic so ai Instagram da si